ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Naman na tayo akalugaran tayo, iso ang mapanak, bana. Katnukat katay na laang samot itay bigat, Inteng. Masapol ang mapanak, tasyak ti mangida ulo iti sugal. Mapan ka makisugal? Anya pa'y kuma, iso nga ron ang masapa ang mapan. Ay, di ka lang mabain. Kapitan ka pa'y mo't nga rod. Amuda mo ilang agsugsugalak. Ay, no apay kit di adi yung maikat dayta asugal. No kayat mo, di makisugal ka man. Anya! Masapol abay grop, ti aramidin tayo nga agsusugal kakadwa. Unmat nga maing kakadwa. Husto ti ko na ni Uncle Inteng. Mainayon ka iti agrupo ko araw, tasyak mo't ditoy. Ariglado, Uncle. Dagiti babae, mailasin damay iti pagsusugalan. Anya? Day tati rumbag, mailasin kayo. Sige nga raw, Kapitan. Mailasin kami, no kastati kayat mau. Mala, irugi tayo. Agpada talang maray, kagurak may tisugal. Day, kasta ka day, pari ba dong? Isu akagurgurak no makitkitak ni pare Inteng nga makisugsugal. Ay na, jakmat agkurang amang bagbagakan ni Inteng. Ang jakman mo, taipilit na mati makisugal. Isu asaan ang mabutang nagiti kalugaran tayo nga agsugal, maray. Ha? Gapot ang makitkita da ni pare Inteng nga makisugsugal. Ay, mababainak nga rod iti araramidan ni Inteng. Ay talaga akababay na. Agdinamag dito'y lugar tayo, nga uray kasar, wenno minatayan, at dalat tasugal. Nagabak akwarong. Aya, manungay ti inabak mo, Uncle. Adu Wow. Ha? Nagatungag pa iso ti kwarta, Uncle. Balato. Anya, agawin ako tayo nakagdigos kan agsukat. Rumbang laing tapno di kay agat lingay. Angam di balatok ngay. Dita. Ha? 5 gasot a pisos lang kat nagaduti inabak mau. Di mo lalaangan ta kwarta dayta. Paray, lumabasak pa Ay kat lumabas ka lang paray. Ni ka di Kapitan tilimabas ka ba dog? Wen maray, kaslasan na Kapitan. Ay, nangabak ngamin iti sugal. Isuan na ragsak. Isu at dumano ni tilapayag na tiisem na alimabas. Nalabos ka mo at ka ba dong? Ay masuruno lang amin maray. At dakurkurang na dayta Kapitan tayo. Nangabakak iti sugal ba na? Sa anak amaragsakan iti dayta, Inteng. Ano? Imbes ko makit di nga anawaam dagiti agsugsugal, ang sikapay ti dadaulo iti sugal. Ay nabanang. Delikado ak no kunam nga anawaak dagiti agsusugal. Anya? Agbalinton akalaban ko amin nga umilian, no kasta. Ay, gapaw tamabutang ka akas ti mapasamak? Mainayon ka matay? Siya na bali. Tano malpas ti tabaon. Awanan ti agsusugal. Mamati ka, Inteng. Awanan ti lamaingam kayat ko pailaang ti makitong 8. Anya? Ay na, numabalin la ko mga ituloy marikwanang. Kat mabalin mo't latta no kayat tayaw maray. Talaga? Saan nga tanga agong ni Kapitan? Isodan to pa'y kanikwarog kat nasumday ti sugal. Sa bagay. Pudno day ta marikwanang. Nakitak to pa'y ngagsugsugal day jibakair. Ay na, nukas ta nga raw. Ituloy tayo mo't yung susugal di tawi. Marikwanang umutang akman pa'y itiara. Masapol ka di pa'y dayta no ing kamakitong Maray, tapno enjoy ti panagsusugal. Kasta aya. Malaing kamangalan, tasaksakak manan ti baraha.
Kada ka mo lagayam dito, tuyang. Badaw. Ay, kakasi ang agtrabaho, ijay bangkag. Imbis ko mga ilutwan na kitibalong kaw. At nakalang gayam dito, yung makisugsugal. Ay, kwa badaw. Ala, agawid ka. Itamot lang. Ay, uwan badaw. Kinaim na kita kaldiraw. Awan pa'y nagyan na ataraon. Badaw. Mabisbisin ako na simbang pa'y. Awan pa'y tinaluto amakan. Ay, napasensyakan na ibayagak anak isugal. Day tati tinawtawid yung kan ni parenteng nga dakurkurang na. Anya? Saan kita nga dakurkurang ni parenteng? Isaw tinatawid mo. Isaw tinadaulo ka na kayaw. Iti panagsugal iti lugar tayaw. Naggapuam ko, Arog. Naggapuwak di ta kabakiran. Ay na, nagsasarunot ipan nakaabak kaw. Adda ka di pa'y laang dagiti agsusugal dita. Adu pa'y ate agsusugali jay. Ang bumawi ak tao. Mabisinak lang amin kay. Ay kat agmerienda ka pa'y Adalakok at tinapay. Talaga day tati kagarak di tao mabisinak kaon. Asino mo't nga iti kakadwayo nga agsusugal iji baker. Nyang kalinting matlaang. Kandag iti daduma ka lugaran tayaw. Anya? Ay no kasta, umayak nga road. Inak agila ko iti makan ijay. Ay, duha ti gumatang iti lako yaw. Tamabisinda matlaang ijay. Pamarayak tumutin ati makipusta iti sugal. Ay, pautangan dakman nga raod. Pagpuuna ka makisugal inton madamdama. Sige, pautangan ka. Basta tulungan nak amang ibagkat iti lakaw. No problem, kagawad. Ay, naibos nga agpaiso ti amin alakok nga inigkaw. Ang apay amaladingitan ka, kagawad. Ay, nagsiala da iti kinanda. Kunada amadamdamadan to abayadan. Ay di da mo nagbaybayad. Ay, saus. Malugi kayo nga rudin ano kasta. Sa pa ininot nagaawid da. Yay, padak mo't siguro idaan na abak iti sugal. Ayan ni Kapitan Inteng, Kapitana Banang. Ay naklareng, upat kayo mat nga imay ditoy. Umay kami kumaagdarom kan ni Kapitan, Kapitana. Anya, ngamin, dagiti asawa mi alalaki, kanayon damaten amapan makisugal. Sa dinaw, ijay bakir, Kapitana. Ijay ti pagsusugalanda. Numabalin, paikat ko man ni Kapitan Dayjay apasugalan, Kapitana. Ay, awan dito'y ni Inteng. Adda na pananda amiteng, Clarey. Ay, Kapitan. Ay, natakawan na kidirabi Ayan niya matay. Anak natakaw ka. At December kiti Tersina ka. Tinakaw da amin na koleksyon ka. Ha? Ay, aganay 50 mil amin ti tinakaw da. Ay, sus, una yun. Ay, sana mabalin kanyak da itaw. Masapo la matiliw na sino man nagitag tatakaw, Kapitan. Ay, bayam ta kasaritak ni Kwaraw. Tagridam da na iba. Agsasarunot ipan nakaba ko iti sugal tataba daw. Apay, damdamaga kayakin ka. Ikuha nga main. Isaldak kumapay lang kada kayo ti tricycle kaw. Anya. Nagpakpakasya kada kayo tataba daw. Uray na laka lang ti panang isaldak. Makita yun day taabo nga ti panagsugsugal yaw. Alaka din Please. Ay, awan ti kwarta, Kwaraw. Anya? Ay, imay nagreklamo da klaring dito Wan, Inteng. Oh. Agreklamo da, gaputa nagbalinan aman nugal dagiti asawa da alalaki. Ha? Ni Marikwa ng mat, natakawan. Ni Matkwarog, isalda na kanon ti tricycle na. Ha? Iso apag nga asim Inteng, taag panunot ka.
Na, Ipasardeg mon dayta apa nagsugsugal dito masakupam. Sakbay anak dakes ti mapasama. Ay, agbambanog kayo lang nga mapanagdardarom, Clareng. Sana ka mamating pangag ni parinteng ti darumyo king kuana. Anya? Numanakam ko kapitan. Saan ko mga iso mismo ti dadaulo ti panagsugal. No kasta nga rod, kani Apo Mayor kami amapan agdanom, tata. Ay na, ibaon na kayong tumulang amapan ka ni parinteng. Ta isaw ti mangsangoy ti darumyaw. Anya? Basol ni parinteng, tim palubos na ti sugal dito lugar tayaw. Wen nga rod tata. Di dalaan mo. Gapo iti day taasugal. Ado ti agasawa nga agaapa. Aganos kayo laeng, Clareng. Pacheck, adan tumulal daw ni parinteng. Enteng, adda sayang guseng amang mangegko. Addan dagiti dadduma akalugaran tayo agumurguraken ka. Anya? Gapo iti sugal, ado ti agasawa nga agaapa. Na, Adagtakaw, kanuan niya pa'y dita. Awanin ti makuna alinak kan kapyano kasta, inteng. ah, Isu nga agbalaw kan, sakbay amaladaw ti amin. Sikamat ti kapitan ditoy. manyangay ko mataramidek. Ay katlikli kamun ati makisugal. Masapol nga isardeng yon ti anyaman akita ti sugal dito'y barangay tayo. No saan nga aksyonan ni Kapitan Inteng ti reklamo mi? Mapilitan kamin amang idanon ka ni Apo Mayor, Kapitana. Anya? Ay, agparigot kami. Tasaanin nga agtrabaho dagiti asawa mi alalaki. Day tamot latan agsugsugal ti amudang aramidan. Clareng. Di mat ngamin aramidan ni Kapitan ti pagrebengan na. Ay, bayam. Takasaritak tumanan anaimbag ni Inteng. No mabalin, paikat da amin akita ti sugal dito ayan tayo. Wen, kinapudno na, kastamot laeng ti kayat ko ang mapasama. Di mo isalsal dati tricycle mo, kwaraw. Apay nga ang kail. Kat kasapulak nga rin ti kwarta pag sugal kao. Napanunot kong ipasardeng ko amin akita ti sugal dito'y barangay Kabildatan. Anya? So, di mo isalsal da. Agpasada ka kindi. Ay, diya kung makasubot ka dagiti abak ko iti sugal no kastang ka. Ay, manipod ita. Pasardegak ti sugal. Anya matang. Siya kung ti gurguraan dagiti women's. Nujak aramiden da ita. Adi nakarkaron ton. Hey, sa bagay. Naman mo't nga minasayat nga iten ti sugal. Maragsakan nakparay, tawanan ti agsusugal ita. Agyaman nakparay. Matulungan na kita, nituyang kaw, iti panagbangkag may. Wala. Mapanunot nan. Tumulong kan tapno bumaknang kayo. Una, nasayat may. Ustaw, tinaramid mo paray. Wala tanay. Da kaya't aguraan dak. Da kayo mo't nga kumusta kayon kadagiti asawa yaw, Clareng? Mayatan, Kapitan. Makumikom da itan nga agtrabaho iti talon. Saan akas ide, nga ijay dalatan sugalan amapmapan. Mayat ano kasta? Ura siya. Likliklik ako da ita asugal. Rumbang laeng Kapitan. Kat agyaman kami launay, ta inaksyonan nyo da iti abanag. Awan anyaman na, Clareng. Ay na, Kapitan Enteng. Kas amati umili, rabangyo ti agaramid iti pagsayatan ti baranggayo. Saan kat ada kayo ti dadaulo iti sugal. Ngem sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Madam Catherine Bawanan di Tavira. Ken kada kayo amin an apo, anaayat adomdom nga kadagiti drama mi. Ala sige, ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo.
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Ay sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.